Il-ġimgħa filgħaxija l-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista organizzaw diskussjoni bit-tema niċċelebraw in-nisa bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Jum in-nisa. Kristina ma jirrappreżenta din l-attività fejn kien hemm panel varju b'mistiedna li jinkludew lil Len Fenech, Judith Dingley, Claudia Taylor East, Angela Candelus, Stephanie Falzon, Gertrude Buttigieg u Martis Mulliet, nisa li stinkaw f'loqsma differenti tagħhom. L-attività bdiet b'intervent minn Angela Callus li tat sfond storiku tax-xogħol li wettaq il-Partit Nazzjonalista għall-avvanz tal-mara. Id-diskussjoni komplet bl-interventi mal-kumplament tal-panel li tkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom bħala nisa fis-setturi partikolari tagħhom, fosthom is-settur marittimu, is-settur tal-artisti, is-settur tal-volontarjat, id-dinja tan-negozju u s-settur tad-diżabilità. Huma tkellmu dwar l-isfidi li jaffaċċjaw sabiex waslu fejn waslu u l-vjaġġ tagħhom sabiex jelbu dawn l-isfidi. Taw ukoll is-suġġerimenti u l-viżjonijiet tagħhom ta' x'jista' jsir sabiex l-aspirazzjonijiet tal-mara jiġu mwettqa. Din l-attività ġiet indirizzata mill-President tal-MNPN Mary Claire Zammit kif ukoll minn Mary Grech u l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxone.